Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to my fans on TV. It's the Pathway Premiership. Amazulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by Usibusiso. Sibusiso wakabhenki Mlazi branch. Uyibona kanjani game? Awathi yafa leyo branch. Chiefs ithombe sokuqala idlalile kwi first inning. Idlale kamnandi, second inning besifile Chiefs. Dead. Yes. Kodwa ngithi mina ama supporters awangajabuleli le win le. Ngekho le. Ayikho le win. Semele bojima labantu. Semele bayojima labantu ayikho le. Ayikho sebojima labantu. 3 points nje. Emva yabona idab mathiwe kusasa idab. Yeah. Ucross ngeke balungu odlala urelebohile lo odlala umfuke uma uthiwe kusasa odlala umfuke ngilaba semele bojima labantu semele bojima yikho le win then baya labo mahamba ungangithenga abasikomoda laba mkhumbuze abasikomoda laba uyabona into eyenziwe uMaswanganye yabona futhi uvila kanje ezame ukasha uvilakazi yophuma ingovolo masenze leyo ophuma ingovolo mfana angashaya itayela iTeam iluze ushaya itayela dithema uwina uthi umuntu ovilakazi uzengaphezulu kwabhola uphuma ingovolo la mfana lwana angayenzi lapho lana inabalikazi bayo inaphuma ingovolo babulala indoda emnyama bakhulelwe umona akayazi bemincila uthi usitshela ngoMaswangayo uzoyazi kanjani uthi ufanisa uMaswangayo noma kuthiwa ngibengekho man of the match lebekufana ayikho lana ayikho man of the match lapha ayikho lana ayikho lana amiyeke sikomota wangampela ke lo original sikomota abakagogo laba ultrasound ileli jazz lapho le ultrasound thank you